into eyaba inkulu kakhulu ilokho okwangithola ukuthi nami ngolunye usuku ngigcine sengithole lesi hawu lesi sokuthi nami ngikhona lo mthwalo lo kade ngiwuthwele uthi ukuchiftwa kancane emsebenzini. Mina ngiphile impilo yami njengoba ngize ngibe kangaka, bengenayo inhlanhla yokuthi ngisebenze umsebenzi weminyaka emibili. Bengisebenza umsebenzi ka-6 months, iy'nyanga eziwu-6 kuphela. Ngenhlanhla baphinde banginike emunye u-6 months ukuze kuphele unyaka. Kuyileyo nto nje empilweni yami. Ukugula-ke kube kukhona la nakho ngingazi ukuthi ngenze njani. Abafowethu basebancane, no hayi. Ngishifte kwezisezweni, kodwa-ke ngisukumele ukubonga ukuphila ekhaya kwaNdlovu. Nabafowethu baphila impela noma kuyimikhuhlane nje, hayi kunzima kakhulu. Nokuvela-ke la emasangweni yakulo muzi waseNazareth, lapho ngiye ngeza khona intshumayelo enhle ethi ngokuguqa emasangweni akhona kunengilosi ezinkulu ezikuyeza ukuthi uma uguqile zokushaye isithombe sophawu la enyaweni zakho. Lokho kungipha ukuthi ngikujabulele ukuba la namhlanje nginovalo lokuthi ngaba semasangweni kathi ubuso bami abubonakali. Uyabona uma ngabe usesangweni sokungaphandle, nginalolo valo ukuthi kungakuhle ngicela ukuthi uma ngiguqile ngaphandle la esangweni, kodwa ubuso bami bubonakale ngaphakathi kwale ndawo engiguqele ukuthi ngicela ukungena kuyo, ukuze nami kuthi uma bavela abanye babonakala nami ngibe ngobonakalayo ebusweni, noma ngingabonakali kahle umzimba wonke ngoba vele zisangibambile, kodwa uma ngibonakala ebusweni nginaleyo nhliziyo nonembeza ukuthi ngolunye usuku ngasithola isihawu lapho. Zinzima izinto esifice sibuya ebuncaneni sazithola sezenzekile kubazali nakokhokho nakomkhulu ngokungazi kwabo nabo. Ngiyacabanga ukuthi kade becabanga ukuthi benza ngakho, kathi kuyasala. Ukusala kwakho kusalela thina. Ngokuhamba kuhambe nathi empilweni zethu kuye kuvuke ithalente lokuthi ungagcina uphelele kuphi. Ngiyengangene ey'nkonzweni eziningi, kodwa nje ngithi ngingene eZayoni kakhulukazi. eZayoni-ke ngithole sona le story esiqedwa ukufakaza ubaba uzikhalela ukuthi intshumayelo yakhona eningi uma kubonakala unenkinga kuthiwa sokhuluma ngaphandle, noma ungilandele sokhuluma ekhaya. Uma ufika ekhaya kufanele vele sewushaya itafula ukuze uthole isibunge, uthole nencama. Kodwa okukhulu kimi Solomon ngingenela ekhaya ngokuhawukela. Iminyaka ngiyacabanga ukuthi iseza khona thambe kuyimini ukuya kuyisihlanu. Angikaze ngikhokhele ingcabo, angikaze ngilandele umuntu ozonginika isiwasho noma ukungichatha-ke noma ukungothisa. Ilapho engibona khona ukuthi isihawu engihawukele ngaso ngenkosi yaseNazarethe ingincenga
ngibona ngathi kuyinyongo kimi ngoba ufika ngephupho ibonakalisa ukuthi ngibona angenzisa uvuka izivunguvungu nemibane ngigcine kwesinye isikhathi endaweni ngisale ngingedwa kanye naleli qeqebane engihlala nalo ekhaya sivunguvungu sishukuhusha ngapha nangapha kusale isixhobane esingaka sigcine sisindile namhla kungivezela ukuthi ngokungena la ekhaya kati ngisindile ezivunguvungwini ukuba angingenanga ngenhlanhla yokungihawukela la ngiyacabanga ukuthi ngabe sengaba amathambo omhlaza ithuna lami ngaba lisabonakala ukuthi kade ngabe sekusala ubufakazi ikakhulukazi-ke ngibonga ukuhawukelwa inkosi ubaba ulanga ngoba uyena engambonayo kwalandela ubaba unyazi wathi kuvele sibonakalise sokunqamuka kwengalo ngiyibambe kanje ngithi ngifuna ibandla leNazareth ethambe bangangisiza isimanga kimi kwaba ukuthi lesandla besinyakaza ongathi siyaphila kodwa ingalo inqamuke ngapha ngibambe ngapha ngavala ngapha kufanele kuphume khona igazi ngathembe ukuthi ngiyahamba ngiqhubeka wakhanyisa isibani phambi kwakhe ngesikhathi ngiqeda ukuthi hawu nali leli bandla engifuna lona wathi hlala la papa lokho namhla kusangipha ukuthi kodwa emseni ongaka ngingaphuma ngiphumelani noma ngabe kuwumnandi noma kuwukukhohlisela bengicela kuNkulunkulu bami eNazareth ukuthi ungangenzi ngikhohlwe umthandazo liyana ngithukuthele ngikudlulise ukuthukuthela okwesemhlabeni nginabangani ngibeke eceleni injabulo yabangani ukuze ngikwazi ukuthi ngingaphumi sengibe mde kakhulu bengicela ukubonga lapho engithe ngathinta khona okuhle kakhulu ngibheke emakhosaneni amakhosana ngiyacela ukuthi inkosi ingabapha ithemba lokuthi bame nabo kunzima kunenkinga ezisho ukuthi sivelele endaweni ezikuthi kufanele ukuthi silungise ikakhulukazi imsamo imali itholakala komzuzwana uzothi ubona seyiphelile ithathwa ngibo labo kufanele ukuthi ngabe bakunukisa ngemali emakhaleni bathi ayibo ebese kungambuleki ukuthi kufanele ukuthi usheshe uthenge okuncane ukuthi nawe yenze ushwele ukuthi uthole ukusa kakhulu ukuze uphumelele manje sinenkinga enjalo ekuphileni kwethu nathi kwantimbane kwagwala basikhiphanga siteme esifanele sihambe simuke sinkomo lokugcina yinye nembodo bafika bathi abebandla lesepostoli esekukhonza bona abakagwala khona bathi thina sifuna ukubabuyisela emuva abayingeni ubhuti ushawe istroke sasifuna ukuthi ngoba ubhuti ekhulele kwagwala soxolisela bathi bafuna inkomo yokumkhulisa abakagwala emveni kwalokho washaya istroke nami akasahambi akasakhulumi akasenzeki nje banqamba inhliziyo yami ikrosile kakhulu ngale ndaba le yokukholwa inkolo ukuze ingazibulala umfowethu ngendaba yokuthi bona bayakholwa kwangimosha emoyeni ukuthi hawu le nkolo kade ikanjani
ngoba intethelelo asizange siyithole khona. Inkomo eyodwa nesudu nebhode umfowethu wakhubazeka ngokuthi manje idlozi ukuthi la nyanya ukuthi waphambana izinto. Namuhla nje sakwazi ukuthi ngokuza kubani ukukholwa ngicela ukuxolisa ekululeli kahle yilokho kade ngiphakama nabo ukubonga inkonzo yeNazareth ukungithanda kwayo lo nkulunkulu bami bakhona eNazareth. Inkosi ngicela ukusebenzela. Amen.